Yohan kalinyo kan? Kalinyo. Nan giban da bagot. Ha? Gulung PA tak sambung Aceh Merdeka. Pernah setuju? Ha? Nah setuju? Gulung PA. Sambung Aceh Merdeka kembali. Nah setuju? Yang pelak lawan ante pengkhianat. Nah jelah. Ha? Nah jelah. Menyohan kalinyo kan? Kalinyo. Nan giban da bagot. Ha? Gulung PA tak sambung Aceh Merdeka. Pernah setuju? Ha? Nah setuju? Gulung PA. Sambung Aceh Merdeka kembali. Nah setuju? Menyohana pilih partai PA balik. Baik lu tak pegah apa? Gulung PA sambung Aceh Merdeka nyan baru tiba agam. Ha? Begah nak dah begah rengku mudua haba sot suara begah. Nyo kerap murip ana pulu tapu panjang muka di mah hana muna api. Ha? Bertitit bengang du yang fanatik buta, fanatik bangai du. Ha? Berekon hina lung, pegah berekon lung awak hina ulama. Pakai no kas balik ji hino kai mengkap tapi groro nanu. Nanu, yang kenyang tanda-tanda urung hana betul, urung hana ikhlas. Baik hana no tepu. Nanu tui. Ha? Absinyo na naik dong sebelah biar hana. Oh kan bermakna lung yo bila PA lu nyak dok kan dengku kan. Kan, baik salah handu. Ilung hana memihak tasaw. Itu nama perjuangan Acehnya yang penting baik kejak gulung. Baik sampor tak gulung PA. Tak sambung tu ilang Aceh Merdeka ke pun teman. Hancur bertuh tak ada tebau-tebau ke pun malang kampung. Hana betul. Ilung hana kujak perak dok. Pu yang kaku perak na nu. Maha suci Allah kanya. Pu yang kaku perak na meleset. Hana kan makaji syedera metuah kebenaran milik Allah. Bukan milik si para penjual ayat Allah. Namaho. Ha? Benar pendirian gede yang udip. Baik ho-ho yang put angin ho-ho yang tumpuk peng kenan ratajo kan tengku. Bah, benar pendirian hudip. Itu tepu dro tu urung Aceh. Gaduh pegah-pegah haba urung Aceh. Bud gaduh malay bangsa tapi. Ino jit kebebas segala sesuatu di Nangro Aceh. Hanjit terpesalah rakyat. Pakon jino urung Aceh bangsa Aceh. Di mekat ubat. Dipegat iklan kedro di bermacam-macam hal. Sehingga menjual obat-obatan yang mungkin tajak publikasi yang namun jino kabebas. Ya, bak mita tumpuk lang berut mana? Ha? Bak mita peng lebih yang berut mana? Hana nak pakai utak nak bacut. Ha? Woten mekat ubat-ubatnya, ubat-ubat kuat yang kena. Nan pakai utak nak bacut. Buana? Ha? Pu hana do ke? Hana bang ke? Hana cepa ke? Ha? Pu hana ma ke dengan ya? Alah hana gelantur tak ke lah. Ike hana pegah haba jahi menyokut nak lang tu. Ha? Padum ploh ribedo jiwa bangsa Aceh no yang pegah haba jahi yang temena. Pakan barakan kelun yang meleset. Ausi raja temena pakai no kakon. Ha? Bahkan tengku yang barakan pingat lun yang namun jino draw di sendiri yang katega temena. Nyo pekon. Ha? Makaji tengku mudua sedralun yang membahagia karmanyan memandung ka gepua kawaknyan. Bahkan gepua ke gurei awaknya. Kamu ho? Lo nurung tengku muduah kan? Na prinsip lo nurung. Jit nanggap le urung drone barang kapu je hana pupu. Ilung kalau lun pegah kan? Lebu ya saya yang geleh nyokunyo lun tuan. Lun urung yang terhina. Baik ne pekeh kiban. Tapi si agam terhinanyo na pendirian tengku. Kaji punya menan be, nyo karap murid. Kamu murid. Hana apa